Sei umwe kuma sosoma mwingi ya umiloni wa Sua kilioni mbunge cha mwingia katika untini ya Kitui kwa isietwa Mary Madhuva niwe kaila atongoi na andu mango ya ulaukumotethesia kumutwa sukulu na kumusomethia mwana wake kwa isietwa ni Sera Chambi na ula unaminie mutiani wa kijisia mwakani muthelu na apata points 63 na vala uititwe sukulu ni wa 8 wa muthale na wina ndoto ya kutwika ndakitali wa uthenzi kana neurosurgeon ainena Mosei ni wawetakana ndena ukwati wa kumusomethia mwana vamwe na angi kwa kila ukueta ta uthukuma wia wande binini na mbesa ila unomba nitie kumutwa mwana sukulu ta unatumiye sivitali itina wake kuumwa ni nzoka mwaka muthelu. Hosea Kimanzi nilivota witukuma mwingi ainena na nigimamo vomusie yukwa isietwa Mary Madhuva kuma sosoma mwingi umiloni wa Sua eweta atone yumbanitie kumusomethia mwana wake indi mbesa ila unombanitie eweta atona lazimikie kwitumia sivitali kukwata uiti itina wake kumwa ni nzoka mwakani muthelu. Ningeyumbania ngavanga kana kanya kaimosoma lakini nende katika harakati isu ya kuyumbania last year mwe kumzaliki mwana na mwene nzoka ila nduni na umwa vakuoko na umia na yuna wafikia buko kwa nyakwe yako kile kindu kicho na ni kwa lasela kwa thitha ko thengu yangu ko kwa le muno ndo kwa tameto kwa le kito kevya kiro ila kinyia kwa wewe mavindi makuoneka na melangu ni kuoneka kufika buko kwa nyakwe yao na sane kwa lasia lakini wewe beza jonzo sada la hospitali to kwa ramwanko ya ndina namuna to amona sikulu yenge muziei no kwetakana mwana wake na ula unegieneza mutianini wakinjizia mwakani muthelu na kwetwa sukuluni wa 8 wa muthale kwendea na masomo mangirendi ya 10 ta unasoma ungu wa mwalimu munene wa sukulu ula unasomea na vala yu utena ukwati wa kumusomethia mwana nangi vala mwana kwendeka mbewa silingi 50 kulika ngirendini ya 10. Neli wana kana kanya kwa sababu muthale kwa sababu exceeding expectation 2 66 points mwana also muthale girls na di muthale ni ngilile na newa siitlikana ndo bakwenda kana ngili 27 cha fees watamu na ngilinge cha chopping masanduku na iza mwingi sionza cha toto ya ngili 53 whether ndina mpesa isu yani mbini nisioke kuono ko mwingi nukane manze na ma media nikana reve na well witches mato nyonde za kana kanya kasoma wewe no mande za ndo amasingu mara ani natungi twele tusni dhoni wangu reve kwa sasa manzo nzukuma ana kakanye nikatuna na heriwe na veno afisi na kama na Mr. Wajui Cyrus ambia ni muninge kana nikosoma na muninge kana ku asome vya kana asoma and Mr. Wajui Cyrus kangi kwa Oasis Academy wewe ona keke ya shopping na visi kenye kena kwa kuma sosoma ni muhete na ngusi yake ya kusosoma yela kana no kina apply ya lim scholarship na makosa mundu kanone kies balwa yako yandikitwe kangi kwa Oasis Academy kone katakeka mundozi na kwa nazamani anda Cyrus Wajui mwene sukumene kangi kwa Oasis Academy nake mumanyiwa ainena ni wazia kana ukia mwingi ulawe kumbelete muzi wako nikio kitumi kinene kimuthanga itie kwikia kithito masomoni make na nike mutano akijesia last year 2025 na bitia nasa exceeding expectation 2 na kupika boot nasa school ya Muthale girls na school yone ndie na thina bika mama na kwete silingi ngilile sisi wakayunewa we admission dekika nundo bate fees na bate uniform munde ndalika tsukulu bate chonze yu nikola cha mangoyo lo undavete ni tsukulu unetsa mitsome na nevana ndo tuka neurosurgeon itumine keu yumuzi ono kwekaila tongoi andu mango ya lau ondo mwana makundi ma serikali na magimbene kumutethesia mwana wake kulika sukulu na kwendea na masomo ngirendini ya 10 kuvikia bungo na mundu guli kona mundu musio kana ishirikia soka nao
kana mundu yumitie kana scholarship yumitie ndethecha mwana wanya some none tunga ngai kumubia muno kwa ngai na ngai wa moyo. Ngiriboti ya Vilingi wa Movo kuma Mwingi kaundini ya Kitui Hosea Kimanzi.